Uwavuga ko kera atazatubwira abana bacu inkuru za kera habayeho mu mupira w'amaguru yaba yibeshye cyane, ugatangira inkuru uti kera habayeho abakinnyi babiri Lionel Andreas Messi Coutinho, Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos, umwe w'umunyaportugal undi w'umunya-Argentine, yaba yibeshye cyane. Bakina umupira ku rwego rwo hejuru, nuko Lionel Messi atsinda ibitego, Cristiano Ronaldo atsinda ibindi, barahatana karahava, buri umwe yegukana Ballon d'Or, buri umwe yegukana UEFA Champions League, buri umwe yegukana La Liga. Ati usibye ko Cristiano Ronaldo yakinnye mu mashampiyona menshi atandukanye harimo Premier League, shampiyona mu gihugu cya Portugal ndetse na La Liga, Serie A ndetse aza no kujya mu Barabu. Undi ati usibye ko na Lionel Messi yakinnye agatwara La Liga nyinshi, mbehe yakinnye muri La Liga, akina muri ekipe ya Paris Saint-Germain muri Ligue 1, mbehe muri make amateka azaba ari menshi yo kubwira abana bacu kuri aba bakinnyi b'ibihangange. Ibyo njye si byo naje kugarukaho, icyo naje kugarukaho ni utumwe mu tuntu dutanu Lionel Andreas Messi yaba arusha Cristiano Ronaldo hano mu mupira w'amaguru, haba ari ibigwi ndetse n'utundi tuntu twinshi dutandukanye. Sindagaruka ku byo muri Amerika y'Amajyepfo, kuko ibyo ngibyo ntibabihuriyemo. Ndagaruka kuri bya bintu n'ubundi bahoraga bahuriramo umunsi kundi, mbehe iyo bitaza kuba ku by'umwaka cyangwa ku byo intege nke za Cristiano Ronaldo nawe akabera bwazabigereho. Kurikira Inuma Media, ngende Inuma Imasi Numenera. Ni ibintu bitanu Messi yaba arusha Cristiano Ronaldo. Ku mwanya wa mbere w'ibintu Messi arusha Cristiano Ronaldo mu mateka, ntituzibagirwa ko Lionel Messi afite Ballon d'Or nyinshi kurusha Cristiano Ronaldo. Ballon d'Or ubu ngubu ziri gukabakaba mu munani, nubwo uyu mwaka itari yatangwa, mu gihe Cristiano Ronaldo akiri kuri Ballon d'Or 5. Mbehe ntituzibagirwa ibigwi, amateka aba bantu banditse, dore ko byageze mu mwaka wa 2018 buri umwe afite Ballon d'Or 5. Mbehe ikinyejana cya 21 aba nibo bakigaruriye mu isi y'umupira w'amaguru, nubwo bakigaruriye mu ntangiriro zacyo, ariko ntibizibagirana ibintu bakoze muri uyu mupira w'amaguru. Kimwe mu bindi bintu Lionel Andreas Messi Coutinho arusha Cristiano Ronaldo, ntitwakwibagirwa ko Lionel Messi ari we ufite icyo twakwita Golden Boot, urukweto rwa zahabu inshuro nyinshi cyane. Uru ni urukweto bahereza umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane muri sezi imwe y'umwaka. Ntitwakwirengagiza ko hari umwaka Lionel Messi yatsinzemo ibitego bikabakaba muri 90 muri sezi imwe mu mikino itageze kuri 50. Muri make ni ukuvuga ko impuzandengo Lionel Messi yatsindaga ibitego bitari munsi ya 2 ku mukino. Ibi ni ibintu nta wundi muntu wari wabikoraho, dore ko haba ari gukina ubu ngubu, haba ari abitwa ibihangange mu mupira w'amaguru, twavuga nka Pele na Maradona, ba kera ba Kaka ndetse n'abandi benshi cyane mwagiye mumenya muri iyi myaka. Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland bafite umukoro wo mu rugo wo kugira ngo bazabashe kugera kuri utu duhigo twa Lionel Messi two kuba barigaruriye imitima y'abantu benshi, batsinda ibitego byinshi cyane ndetse banakora ibintu bidasanzwe muri uyu mupira w'amaguru. Ku mwanya wa gatatu w'ibintu Lionel Andreas Messi yaba arusha Cristiano Ronaldo, usibye kuba Lionel Messi yaratwaye igikombe cy'isi Cristiano Ronaldo atagifite, ikindi kintu nakubwira ni uko Lionel Messi niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi.
usibye gutsinda ibitego byinshi ni nawe umaze gutanga ama assist menshi mu gikombe cy'isi. Ibi ni ibintu yihariye we ubwe wenyine. Nakubwira ko mu gikombe cy'isi cy'umwaka ushize gusa Argentine yatwaye itsinze Abafaransa. Lionel Messi yasoje ari ku mwanya wa kabiri mu top scorer nyuma ya Kylian Mbappé. Ibi ni ibintu bidasanzwe cyane Lionel Messi yagiye akora muri iyi myaka yagiye itambuka, ndetse no mu myaka iri imbere tukimwitezeho ibintu byinshi cyane. Mbehe wowe ukurikiranye Noma Media, hano turi kugaruka ku bintu bitanu Lionel Andreas Messi arusha CRISTIANO RONALD Aveiro dos Santos, umunyaportugal, umunyabigwi wakoze ibintu byinshi bitandukanye hano kuri isi ya nyagasani, mbe kuri isi y'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa kane w'ibintu Lionel Messi arusha CRISTIANO Ronaldo, icyo nakwibutsa cyo nuko ibi ngibi atari byo bintu byonyine Lionel Messi arusha CRISTIANO Ronaldo, usibye ko twagiye tugutoranyiriza bimwe mu bintu n'ubundi ubona ko kubihigura bizagorana kandi ari ibintu bizatwara imbaraga nyinshi cyane, kandi usanga ari nawe ubwe aba akihariye ako kantu, nta wundi muntu umuri hejuru muri ako kantu, dore ko nakubwira ko niba ari Ballon d'Or ni Messi wenyine, nubwo azirusha Ronaldo ariko niwe ufite nyinshi, nubwo umugwa mu ntege aba ari Ronaldo akenshi na kenshi. Nakubwira ko ku mwanya wa kane w'ibintu Messi arusha Ronaldo, nakubwira ko kuva umupira w'amaguru watangira gukinwa mu kinyejana cya 18 ukazamuka mu kinyejana cya 19 ugatangira gukomera, amakipe menshi agashingwa mu kinyejana cya 20 ukagera ku mugabane wa Afurika, ama ekipe agafundwa kigezemo hagati ugerana hano mu Rwanda dutangira kubimenye. Bigeze mu kinyejana cya 21 hamenyekana inkuru nziza kwa umukinnyi w'umunya-Argentine uri kubica bigacika winjiye muri ekipe ya FC Barcelona hari umwaka w'ibihumbi 2000, yari agifite imyaka mike cyane, akiri mu myaka ya za 10 mbehe akiri muri akademi, azamukira muri akademi ya Barcelona. Icyo gihe byaje kumenyekana ko akinisha ukuguru kw'ibumoso kandi ari mugufi cyane, yari umuntu uzi gucenga cyane. Ayo macenga yiwe niyo yatumye iki kintu kiza ku mwanya wa kane ari we ugifite kuri ubu ngubu. Nakubwira ko Lionel Andreas Messi Kuchetini niwe mukinnyi umaje gutanga ama assist menshi kuva umupira w'amaguru wabaho. Ibyo ngibyo kuba yaratanze ama assist menshi bihita bitwinjiza ku mwanya wa gatanu, tugasanga Lionel Andreas Messi ari we most international MVP, niwe mukinnyi umaze kuba most valuable player, guhabwa ibihembo by'umukinnyi w'umwaka cyangwa umukinnyi w'umukino inshuro nyinshi cyane kuri isi ya nyagasani. Iyi ni Noma Media, icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe tukarushaho kujya tubana umunsi kundi uko bwije n'uko bukeye, tucyaprodinga ikiganiro ugahita ukibona direct cyangwa se ako kanya. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe, ushobora no kujya muri comment ukatwandikira utubwira nawe utundi tuntu uzi Lionel Andreas Messi Kuchetini arusha CRISTIANO RONALD Aveiro dos Santos. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukujya muri comment ugatayipinga ukatubwira icyo ubona amurusha, cyangwa se icyo ubona twagarutseho muri kiganiro kitakuryoheye cyane nacyo ukakitwandikira. Ciao ciao, kora share kuri Noma Media.